Hola, boas tardes. Estamos aquí en Aldán para continuar o legado do Tibo. Un nominado por María Santa Clara, nomino a Judith Souto, a Pablo Martínez e a Anxo Otero. Tamén lle quero agradecer ao meu irmán que viu a gravarme, está a pasar fame. Vou a quitar os zapatiños. Saluda, saluda.